Почитувани гледачи, денес имаме една ретка можност да разговараме со еден голем кошаркарски великан на просторите на поранешна Југославија, човек кој има постигнато околу 8000 поени во тоа време и кошаркар кој е бил неизоставен на сите соколански кошаркарски турнири, големата легенда Радмило Мишевиќ. Господине Мишевиќ, здраво живо и добар ден, како сте? Добар дан и поздравljam vaše gledalce. Јас не знам како да ви се заблагодарам. Ете, вие најдовте време да поразговараме за вашата исклучително богата кошаркарска кариера. Многумина велат, вие сте творец и на големите кошаркарски асови Драган Кичановиќ и Željko Obradović. Меѓутоа, еве да почнеме од почеток, една мала лична карта за Радмило Мишевиќ. Колку време се занимавате со кошарка, како се случи тоа, од кој дел на Чачак потекнувате и така натаму и така натаму? Pa ja mogu da vam kažem, mi kao Čačak, borac, imamo ogromnu tradiciju. Prvi put smo bili u Ligi 52. godine, pa ispali one starije generacije, pa do moje generacije, kad je upao u Ligu, više nikad nisala. Sad vi pominjete Kićanovića, Obradovića, mi smo samo nas trojica, što kaže nosioci čačanske košarke. Tu ima 52 reprezentativaca koji su prošli kroz našu dvoranu u svim kategorijama raznim, u onoj Jugoslaviji i sad kad je formirane države, u stvari kad se država raspala. Mi sad planiramo u Čačku da napravimo muzej košarke i onda će dosta tog materijala i svih podataka biti na jednom mestu i onda ćemo daleko lakše moći da objasnimo javnosti ko je bio, što kaže, i igrač, i trener, i organizacija, i grad, i klub. Sve mislim da će doći na svoje mesto. Ipak Čačak je to zaslužio i mislim da na kraju dočekao da to i dobije. Ono što je posebno interesno, многумина гледачи овде кај нас не знаат дека покрај Чачак и Задар тоа се двата кошаркарски центри во поранешна Југославија кои беа многу застапени во успесите во тоа време. Pa da vam kažem, mi smo mnogo radili na toj organizaciji kluba, mislim da je to i jedan glavni, da kažem, bio zadatak i zato smo profitirali. Malo se zna, hoću da kažem, koliko smo mi imali tih trenera reprezentativnih koji su vodili klub, da se taj kontinuitet održi i stvarno da budemo stalno u vrhu. I mi smo imali, posle onog prvenstva u Riju, mi smo kompletno sa profesorom Nikolićem, stručnim štabom, kompletnim, doveli u Čačak koji je vodio borac 2 godine. To je bilo na mom opuštu 78. godine i ja sam već bio direktor i ja sam to uspeo da izmolim i da ne s nekim ljudima završim, da se to nastavi taj rad koji je još 10 godina bio stvarno na primjer i organizovan kako treba. Во една прилика вие истакнавте дека сте имале детство кое било со многу сиромаштија, па дури кажувате дека еден јогурт сте го пиеле повеќе членови на фамилијата. Вистина ли е дека семејството Мишевиќ навистина живеело во многу скромни услови во тоа време? Pa jeste, da vam kažem, to je bilo vreme, što kaže, komunizma, gde su neke porodice stradale, neke su prošle i nažalost i moja porodica platila jednu visoku cenu. I nas 5 dece je bilo, zaista svi smo se bavili sportom. Pa znate kako, kad imate vi bokal jogurta, pa
treba svi da podelimo, a trening uveče kad se vratite s treninga, ne zateknete to što ste planirali. I onda čovjeku ne bude lako, pa mislim, to je bilo vreme stvarno strašno. Ali je to teralo više ka nekom inatu da nešto čovjek ne pravi u životu, da bi, eto, tako što kaže, pomogao i porodici i sebi i budućoj porodici. Mislim da je to jedna škola koja je po meni teško više izvodljiva u ovim vremenima, ipak je ovo sve na drugi način sport organizovan. Dokle će stići, ja to stvarno ne znam. Неколку зборови за твоите родители, за твојот татко и за твојата мајка. Колку ти дава подршка да се занимаваш со кошарка и какви родители беа тие? Pa da vam kažem, mene otac je bio izuzetno bogat čovjek, njegov u stvari otac. I nama je kuća kraj same crkve, to je deda ostavio i ja tu stanujem, tu sam rođen i cela naša porodica. I tu su bile sva igrališta što se tiče sporta, i košarkaška, rukometna i atletski neki stadiončić i tako. I tu smo mi po ceo dan imali sreću da se bavimo sportom i mislim da smo tu svi korake koji su održali se i nisu napuštali, postali nešto u košarci i u fudbalu i u rukometu i u svim sportovima, mogu da kažem. Може да ни кажеш како се случи Радмило Мишевиќ да почне да се занимава со кошарка? На чија иницијатива ти започна со овој спорт? Pa da vam kažem, nama je moj prvi trener u stvari bio Kenko Smiljanić, koji je bio tako igrobeka i bio jedan mnogo dobar igrač. I on je trenirao pionire borce. Nas je bilo 14 klinaca, između 9 i 10 godina. I mogu vam reći da smo mi te korake prve sa njim napravili, ali moram vam reći te obaveze, onda su bili šakali tereni, da smo mi morali da krećimo igralište, da su oni igrali u prvu ligu i da bi gledali utakmicu, bez obzira što smo bili pioniri borca. I sad smo igrali, pošto nam je igralište srušeno, tu su neke zgrade pravljene, pa smo prešli na Moravu i da se to gradilo, mi smo igrali utakmicu na železničarom igralištu sa železničarom i utakmica je bila 2:2. I na tu moju sreću ili nesreću ja sam dao taj jedan koš za borac i tako je taj naš budući trener, dr. Denić, rekao, pripazite na ovo malo, ovaj će biti dobar igrač. I tako je po meni moja karijera krenula kako treba. Да, во тоа време Чачак беше доста интересен град на кошарката и на некој начин од таа ваша генерација започнува и вистинскиот развој на кошарката во Чачак. Како се случи тоа? Pa mi smo ostavili veliki pečat ne u Čačku, nego u Jugoslaviji i u Evropi. Ja mislim da nema kluba u Jugoslaviji koji je dao više reprezentativaca nego Čačak. Drugo, hoću da kažem da smo mi bili klub toliko organizovani da smo mi od ulazica praktično živeli. Mi nismo imali kao danas neke sponzore, neke tajkune koji ulažu u sport. Jednostavno, dve nedeljne utakmice mesečno su nama dovoljno bile prihoda da klub živi bezbolno i da čak i putujemo avionom i onda krenuo avion i za Split, i za Zadar, i za Rijeku, i za Ljubljanu. Tako hoću da vam kažem da mi bez 5000 gledalaca nismo utakmicu nikad igrali. I to je ono što je, a ulaznice nisu bile baš jeftine, mi smo nešto poračunavali analizom, kada su bili između 10 i 12 maraka u ono vreme. Tako da smo imali prihode samostalne i nismo nikog zavisili, nije niko od političara mogao ni da se meša kod nas. To je ono što je klub zato i bio veliki i opstao
i mislim da je to jedini razlog što smo dugo godina trajali. Еве за 12 сезони колку сте играли во првата Југословенска лига во тоа време кое беше исклучително силна, имате постигнато над 7500 поени, бевте најдобар стрелец 69-та, 68-ма, 70-та, 72-та, 74-та година. Еден податок кој покажува дека вие сте биле навистина неверојатен кошгетер во тоа време, а знаеме дека играа многу квалитетни кошаркари. Pa evo, ja ću odmah da vam odgovorim na to pitanje. Ja sam imao neke šanse i uvijek sam tu bio negdje da upadnem u tu reprezentaciju, što kaže značajno koja je rezultate napravila. Pa se dogodilo da sam ja igrao u Splitu utakmicu sa Jugoplastikom, gdje je bio stručni savjet, gdje smo ja ili ljudi sedali da imamo svjetsko prvenstvo. I ja sam dao 57 poena i stručni savjet ipak je donio odluku za Tvrdića i ja sam otpao. I tog momenta sam ja više digao ruke u državnog tima, ali sam zato ulagao toliko u sebe, u svoje napredovanje, da sam počeo da postajem strelac lige, tako jedne godine, druge, treće, četvrte i prvi strelac penalđija. I tako ću da kažem, to je sve jedan srpski inat koji je kod mene se stvorio od nepravde koja je prema meni, po mom mišljenju, kad danas gledam iz ovog ugla napravljena. Ipak sam ja mogao, siguran sam, da igram 5-6 minuta u toj reprezentaciji, ali nisam tako zbog raznih okolnosti uspeo. A s druge strane sam postao jedan simbol za mene i Čačka i Srbije i cele zemlje i Jugoslavije, da sam ispoštovan i gde god odem uvek ljudi izvanredno prime. I tako da kažem, imam stvarno izvanredne te odnose još uvek dan danje. Би било интересно да ни кажете, многумина се прашуваат како Мишовиќ, така извореден играч, не беше стандарден репрезентативец на Југославија. Вие имавте една непријатна случка со тогашниот селектор Ранко Жеравица. Како се случи тоа? Pa ja nemam da kažem pravo ništa da krijem. Mi smo bili na Balkanskom šampionatu u Bukureštu. I sad tako su neke okolnosti bile da za mene nešto nije bilo prihvatljivo. Rezultati su bili negde tamo pri kraju utakmice 53, 52, 54. A ja sam u to vreme dao po 50 poena svaki. Tako da vi dođete u jednu situaciju da on jednostavno ne računa na vas i neće da vas ubaci ni minut. I sad ja sam bio dobar drugar sa ovim Marcelićem Zadra i on je bio izuzetan šuter i dobar igrač. I jedino nas dvojica nismo mogli da upadnemo ni minut da igramo. I ja sam prokomentarisao Bruno sramota, rekao da mi ne možemo ovde da dobijemo utakmicu, vidiš da ćemo da izgubimo od ovih stvarno loših igrača, tu nema dileme. I on je čuo, to je skočio, došao na klupe do nas vamo i kaže, ti si završio, kaže, karijeru što se tiče reprezentacije. Ja rekao, baš me briga, i opsujem ja nešto i odem uveče u neki bar na Roni i tako se to osvane. I onda je bio Dolanc, vođa puta, i nađene s ambasadorom i ja tu možda dobijem žuticu i oni me vrate u Jugoslaviju nekako na Švec. I ja stvarno više nikad se nisam odazivao u reprezentaciji kad su me zvali, jer ipak je to jedan teror bio ogroman, biti 3 mjeseca na pripremama, a ne ulaziti u igru, mislim da je to jedno odricanje koje uopšte za moju glavu nije moglo da bude primjereno. Kažem pošteno, ja to nisam želeo da više uopšte ulazim u take rizike radi sebe lično i da se potcenjuje, mislim da mi je to najmanje trebalo. Eto, tako se moja karijera završila što se tiče reprezentacije. Ali zato imate, ako mogu da vam završim, imate situaciju, Borče dolazak u Beograd, gde je uvek bilo 3000 Čačana studenata koje je nas čekalo
da oni nas nisu mogli ni u Beogradu da pobede, ni Zvezda ni Partizan. Nije tačno što ljudi pričaju, mi smo bili i bogatiji i bolji tim od oba kluba, dok Kićanović nije otišao u Partizan, a Živković otišao u Zvezdu. I onda su oni počeli da se dižu gore i tako je to uzimali prevlast u srpskoj košarci. Inače, mi smo bili za njih veliki klub u tom periodu, to se sigurno. Ме интересира една работа. Вие подоцна со Ранко Жиравица ги измирувате односите, станувате можеби добри пријатели и на некој начин е исправена таа неправда кон вас. Jesmo postali prijatelji posle, jer ja sam shvatio svoju grešku, mislim, ipak kao igrač se sve da se ponaša tako kako se ponaša u tom momentu. Iako tu ima opravdanja i razloga zašto je to se dogodilo tako, ali ipak je za mene trener, ja sam to kasnije shvatio kad sam sazrelio kao čovjek i kad sam postao direktor, ja to stvarno sam branio trenere, da ja nisam izgledao, niti je se desilo u bocu bilo kada se trener smeni i promeni, jer ipak je to za mene nešto što je jedan general koji ima vojsku dobru i ako dobro to vodi, mislim da je to bruka da se protiv njega bilo šta radi. I bili smo stvarno posle toga prijatelji do njegove smrti. I šta ćete dogodilo, šta se dogodilo, jer to istoriju da povrati ne mogu. I to je bilo kako je bilo. Сега, Мишевич, да ве прашам, на почетокот на вашата кошаркарска кариера, вие сте редовен учесник на овие наши незаборавни кошаркарски турнири во Соколана, во Куманово, каде вие во многу прилики истакнувате дека тие турнири се на некој начин основа на развојот на кошарката на просторите на поранешна Југославија. Радмило Мишевич со борац редовно доаѓаше во Куманово во незаборавната Соколана. Ево, пише ни ги тие моменти, како се чувствувате вие кога доаѓате во Куманово, во Соколана, публиката овдека многу ве сакаше, многу ве ценеше? A da vam odmah kažem, mi smo imali dobre prijatelje u Kumanovu, počeo od sudije Laleskog, pa onda je tu bio sudija Popovski, koji su bili značajni kasnije u Jugoslovenskoj ligi. Mislim da je svaki klub želeo da im oni sudi na strani, jer su toliko pošteno to radili i dobro radili. Tako da, eto, van njih dosta sam prijatelja imao tu nekih imena, ne mogu da se setim, ipak je vreme prošlo, odavno se to desilo. Ali nas je publika dole izuzetno volela i mi smo jedva čekali da dođemo dole da igramo na tom turniru. Posle je to otišlo za Skoplje na ono, ako se sećate, turnir solidarnosti. Laza Lečić je to pokušao da tamo organizuje. I mislim da je to Sokolana ipak bio ambijent mnogo lepši, mnogo bolji, publika mnogo, što kaže, kvalifikovana, poznavala košarku i cenila izuzetno dobro igrači. Mislim da je to jedan od razloga što smo bili učesnici. Ja mnogo nam je značilo jer mi zimi nismo imali salu, niti je imalo u Srbiji van Sajmišta gde da se igra košarka. I to nam je bilo za probu igrača i za probu ovako koliko uredi, ko, šta, kako treba raditi, je bila velika stvar. I velika zahvalnost je borca što je bio pozivan na taj turnir. I mislim da je to ovako, da kažem, danas mogu da se zahvalim u borca, iako tamo nisam, na tim pozivima i na gostovanjima, jer zaista su to nezaboravne stvari koje se u tom vremenu događaju. Може да ни го пишете, еве, после тие надпревари во Куманово на тие турнири, сте се дружеле во градот Куманово, сте организирали забави, дружење и така натаму? Pa to je bilo, stvarno izuzetni događaji koji se pamte. Ipak toliko igrača na jednom mestu i prijatelja, sve smo mi dalje ostali prijatelji, niko tu nije se posvađao posle toliko godina, mislim, bez obzira na nacionalno i sve ostalo. O tome se nije nikad vodilo računa, samo je bilo pitanje, što kaže prijateljstva u košarci, to je ostajalo kao neki znak
koji se stvarno pamti i ja ga danas doživljavam isto, tako da ni s jednim igračom, ni Hrvatom, Slovencom i dalje govorim, izuzetno se dobar prijatelj i čujem se telefonom, tako da vam dalje ne pričam. Ова прилика, тие турнири, рековте дека многу квалитетни кошаркари од Куманово и Македонија ги паметите, па еве некого да издвоите. Pa ja sam vam malo pre rekao, Makedonija je imala dobre bekove. Mislim da je tu Knjazev vodio reč, Laza Lečić kao trener, on je dao veliki pečat makedonskoj košarci, on je i kod nas jedne godine bio trener. I mislim da je i braća Lukovski, imali ste Đorđevskog, imali ste Ovcerskog, koji su ipak tu, što kaže, veliki pečat dali i jugoslovenskoj košarci, kao li makedonskoj. Mislim da je u Skoplju teško bilo igrati i mi smo redak tim koji je dobio utakmice dole. Mnogi su tu gubili utakmice, atmosfera bila paklena. I mislim da je to ovako sa današnjim vremenom ogromna radost. Еве, јас ќе ви покажам една фотографија од оваа монографија. Бора Чачек во Куманово, предводена од Радмило Мишовиć. Pa mene je bilo, eto, što ste se setili, da eto, što kaže borca i mene lično i veoma mi je drago i ponosan sam na to što ipak sam učestvovao u tome što je bilo veliko delo u tom vremenu i veliki za mene postrek svih tih igrača koji su kasnije uspjeli da budu reprezentativci i napravili velike karijere. Да, Борец во Куманово има освоено 65-та година турнир. Еве таа генерација, јас ќе ја прочитам. Мишовиć, Джелошевиć, Степановиć, Копривица и така натаму, така натаму. Pa da, to je bio taj tim u tom vremenu, posle stigli ti mlađi igrači koji su popunili u stvari sve generacije koja je u jednom periodu bili četvrti smo bili u državi kada je bio trener Lazar Vršić. I mi smo u tom periodu imali 8 reprezentativca jugoslovenskih juniorskih. Jer sad mogu da vam ja kažem kakva je to organizacija rada bila u klubu. Mislim da to ni ja klub nije imao. I onda je došlo do rasturanja smišljenog kluba, da ne bude to što jeste, jer nisu hteli drugovi koji su se pitali da Kićanoviću daju stan Živkoviću, oni su napustili normalno Čačak i onda je počelo osipanje, još par igrača je napustilo. Ovi klinci koji su došli nisu mogli taj teret da podnesu sami i bila je tu kriza koja je prevaziđena, ali nisu bili uspješni kao što je bilo u našoj generaciji. To je sasvim tačno. Еве, господин Мишовиć, во ова наша Кумановска Соколана, вие убавто рековте дека 90% репрезентативци поминале тука. Тука е бил Цветковиć, Чермак, Мишовиć, Аца Николиć доаѓал 58 година, Ранко Жеравица. Тоа се се плејада на асови. A bio je Đurić, ako se njega sećate, bio reprezentativac koji je osvojili prvenstvo sveta. Od tih mlađih bio je Ražnjatović, u tom vremenu i on je bio reprezentativac kasnije iz Radničkog. A bilo je tu, ne mogu da se sjeti sad svih igrača, bilo je mnogo igrača, stvarno mnogo. Дури и женски турнири имало квалитетни, доаѓаје Раднички, Црвена звезда и така натаму, и така натаму. A imate, vi ste imali onda prvake države tu na tom turniru, mislim, reprezentativki toliko dobrih i toliko lijepih žena da je stvarno bila milina gledati. Zaista. To nijedan grad nije mogao u Jugoslaviji da napravi. Na jednom mjestu. И она што е интересно, Соколана е била единствена сала од затворен тип во тоа време, не е имало друга сала тие години. Pa šta ćete, tako je bilo vreme, onda tek je to prodiralo, probijalo se. Mislim da je to posle toga i Rabotička i ušao u ligu, kad je ta dvorana njima adaptirana, rađena, i oni su jedno vreme prešli na Sajmište, kao i u Beogradu,
Cidova Sajmištu dok se nije Pionir napravio. U stvari prvo na Novom Beogradu, pa onda je Pionir krenut da se gradi. I mi smo onda prekrili igralište i mi smo dobili od 68. dvoranu, mi smo jedne godine igrali Zrenjaninu kao gosti u Saveznu ligu jer nismo imali gde da igramo. I onda je počeo stvarno jedna eksplozivna stvar u košarci se počela da događa. Glava Pešić gradova, stvarno vrhunski igrači i vrhunski klubove. Во оваа прилика би сакал чисто да ве прашам за тие турнири во Соколана. Многу се зборува дека атмосферата, не знам дали вие паметите, од страна се исполнето горе на балкон, нема нигде место и сите играчи велат имавме некоја душевна инспирација да играме добро. Pa to je od uvek bilo, mislim, da najgore je kad čovjek igra u praznoj sali, to je opšte poznato. A hoću da vam kažem, bez obzira na toliki broj gledalaca, vi nikad niste imali neki incident, da se nešto dogodi ružno. Je milicija imala uticaj kad bilo kakav, navijači su bili, da kažem, školovani košarkaški navijači, znali su red kao i igrači, nisu pravili ispade, nije bilo problema baš nikad. I to je ono za poštovanje koje treba da uzmu kao primer današnji klubovi, današnji navijači, kako to treba da se radi u košarci i uopšte u sportu, u fudbalu, da ne pričam. Kakvih skandala već imate svugdje. Да. Не знам дали покрај Лалевски имате други пријатели во Куманово кои ги паметите. Мене ми рекоа дека Радмило Мишевиќ бил многу добар пријател со Пижо Бабалит некој од Куманово. Pa ja sam vam malo pre rekao da imao sam 4-5 ljudi s kojima se kontaktirao i tako dok je ono vreme bilo kad smo putovali, mi smo išli uvek preko Kumanova za Skoplje kad smo igrali s Rabanićima. Pa sam shvaćao tu s tim ljudima i tako smo popili po nešto u povratku. Ali vreme, da vam kažem, ja imam 77 godina, a teško da se setiti svega. Eto, koliko mogu da vam pomognem, ja sam vam pomogao, to je, eto, što kažem. Кога последен пат имате доаѓано во Куманово? Pa ja sam najviše kontaktirao sa sudijama, jer su nam oni dosta utakmica sudije i s njima sam se najčešće viđao. I u Skoplju, i u Beogradu, i u Čačku, i u Ljubljani, i u Zadru, i u Rijeci, i u Karlovcu, i u Zagrebu, i u Sarajevu. Sve su oni u te utakmice sudili. Mislim da su ti Makedonci davali vrlo dobre sudije. Uglavnom sam sa njima kontakte najviše imao. I sa Lazarom Lečićem normalno. Sam ostao bio dugo u kontaktu i bio trener. Добро, еве да поразговараме пак за вашата кариера, за Бора Чачак, меѓутоа знаеме дека покрај вас и Драган Кичановиќ една голема светска кошаркарска легенда. Како Кичановиќ влезе во кошарката? Дали вие го видовте како голем талент или тоа беше некој друг тренер? Pa da vam kažem, on je došao u Borac kao formiran igrač, ali je voleo da trenira. Mislim, kad bez treninga u košarci da uspije, ne može niko, može samo da se zaluđuje svak koji to misli. I ja sam ga prihvatio, što kaže, kao nekog mlađeg brata i mislim da je Borac počeo da na strane dobije utakmice dolaskom njegovim. Jer on je bio u biti jedna prznica, nije volio da gubi, borio se strašno, umeo i da se zakači, da se pobije na strani ako je u pravu i tako dalje. I mislim da je tu bilo dosta tih igrača, ne samo on. I to je jedan, opet vam kažem, jedan rad, jedno zalaganje, jedno odricanje, ali da vam kažem da vi znate o čemu se tu radi. Ja sam već bio igrač i direktor Borca. I ja sam odlučivao da li će on da napusti Borac ili neće. Ja sam njega pustio
da ide u Partizan i njega Željka Obradovića i još puno njih, 13 igrača je otišlo za Partizan u Partizan iz Borca. A Živkovića nisam želeo da pustim u Zvezdu zato što mislim da je onda bilo pravilo da se čeka 2 godine, oni su nas hteli eto tako da otmu igrača, pa je Draža Marković koji je bio predsjednik onda države zvao mene gore na saslušanje, ja nisam htio da popustim i on je čekao godinu dana, jako smo ja i živi danas veliki prijatelji. Ali u principi su bili u pitanju, hoću da vam kažem, kad jedan grad neće da jedan stan jednosoban, 1,5 soban je tako bilo, to je bilo pitanje. I ti sad je jednog Kićanovića koji je igrač stoleća bio i koji po meni, mislim, takav igrač na svim prostorima ne može da se više rodi. Ti nećeš da odvojiš sa motivacijom da ja dobijem odgovor kao direktor, pa kaže ima bi jedno 500, kaže ekonomista koji čeka stan, a ti hoćeš da tražiš za Kićanovića. Pa ja kažem, Kićanović se jednom raza, a tih ekonomista imate vi, kažete 500. Napravite vi 500 Kićanovića. Ja neću da razgovaram na takvom nivou, to je rekao Brukaš, to pravite upoređenja taka. I kažem, ja ću njega da pustim da ide za Beograd, pa da treba čovjek sudbinu ne se probi. I milo mi je što sam to uradio, da vam kažem, jer ja sam ostao u Čačku, jesam napravio neku legendu od sebe, ali nisam napravio pare kao oni što su napravili u inostranstvu i zato mi je drago i milo što su uspešni i kao ljudi, i kao igrači, i Željko kao trener. Mislim da je to velika stvar i veliki ponos grada. I to će tek da se vidi, rekao sam malo pre kad bude muzej napravljen, to će biti sve tu sa tim materijalima, pa će se prava istina ipak saznati i izaći na video. Се видувате ли со Кичановиќ и Обрадовиќ кога имате време, доаѓате тие во Чачак? Da, dođu oni, vidimo se mi tako, sve na vreme. I u kontaktu smo baš i oko muzeja i zajednički smo doneli odluku da to treba grad da ima kao jednu uspomenu. Jer ipak neko, svaka vlast koja dođe, ona misli da od njih počinje sve, da ostalo nije nikad postojalo. I zato smo doneli te odluke kakve smo doneli i ova sadašnja vlast dodela je nama kuću i to će sad da se adaptira i tu će da se taj muzej oformi konačno. Разбрав дека Кичановиќ сега живее во Трст во Италија, а Обрадовиќ ова година нема ангажман ке одмара, што се вели. A on kaže meni, mi smo se vidjeli, imali smo neku emisiju za RTS koja nije puštena zbog izbora, ne znam ja šta je razlog, verovatno će sad to da puste. On je mene rekao da će da napravi pauzu godinu dana, pa onda će da razmisli da će dalje da radi. Verovatno je nekoj psihičkoj situaciji, jer ipak je on 30 godina van Čačka, kaže, dosta je to godina. А Кичановиќ живее во Трст? Ne, on je napustio mjesto konzula, gdje ste tamo kupio stan, on živi malo na Zlatiboru, malo u Beogradu. Svrati u Čačak i to je to. Кажи ми сега како живее кошаркарскиот клуб Борас Чачак, еве ова година ќе играте во АБА лига. Мислам дека добра е ситуацијата сега. Pa da vam kažem, oni se muče prilično, opština tu je dosta pomaže, ali ja lično mislim da je to nedovoljno za jedan klub kao što je Borac, ako hoćete da budete veći klub nego što je tako deklarativno izjavljujete i pričate. Ipak je tu dosta igrača sa strane u odnosu na taj period kad smo mi bili u klubu. Ipak to ne može se završiti po meni kako treba, tu trebaju velike pare, a znači opština sama moći to da izdrži, ja to pošteno da vam kažem ne verujem.
Dobro, мислам дека ќе успее Борац да игра во квалитетно во АБА лигата и полека да се враќа онаа стара слава на клубот. Меѓутоа, она што мене интересира, дали во Чачак има наследници на Мишевиć, на Кичановиć, на Обрадовиć? Има ли таленти во градот? A to je ono što se mi tu dosta raspravljamo. Ja već 7 godina sam napustio klub i tamo ne idem uopšte. Ja sam bio zagovornik tog rada, da kažem, ozbiljno sa mladim igračima. Ali ove škole košarke koje su oni dopustili da se to uopšte dozvoli, one su uništile košarku u Srbiji, ne u Čačku. I mislim da je to taj kadar trenerski koji radi te članarine, a ne radi stručnosti, mislim da je to rak rana koja dolazi na naplatu i to će sad svi klubovi da plate. Tu nikakvih dilema nema. I mi smo to probali 4-5 puta, sad ne znam pravo da vam kažem, ja sa ovom vlašću sam vrlo dobar prijatelj, tu se mi neki djelovi, možda se desi da budem i odbornik, pa ću pokušati još jednom da zamolim, jer za Borac je velika stvar da ostane u ligi na svaki način, jer posle toga, ako to se ne dogodi, bit će rasturanje kluba. I zato mora da se sve učini da se u ovoj prvoj godini ostane u Jadranskoj. A da se napravi jedan ozbiljan plan 4-godišnji koji će nam ipak uradi taj stručni deo koji mora da prati i razvojni deo kluba, da bi klub bio nešto značajniji nego što je trenutno. Mislim, tu vreme nema. Да ве прашам, вие сте голема легенда на Чачак, човек кој ги удри темелите на кошарката во тој град. Има ли име на некоја улица во Чачак Радмило Мишевиć или на некој спортски објект да го носи вашето име, затоа што вие сте голем великан на градот? Da vam kažem, oni su sa mnom pričali, sad ova nova vlast, 4 puta, da dvorana tu bude kao da nosi ime, da bude tu neka statuta, levo, desno. Ja sam to zabranio, pošteno da kažem, jer ipak shvatam da sam ja još uvijek živ čovjek, da to nekako mi to ružno izgleda, ne znam. I sad, kako će to da se završi, ne znam. Da li oni imaju pravo to da pitaju da donesu odluku. Verujte mi, ja sam bio protiv. Господин Мишевиć, немате да бидете толку скромен. Вие сте толку имате дадено за кошарката во Чачак и па вие заслужувате да се носи име на еден спортски објект како пример за младите генерации како треба да се успее во спортот. Ja lično da vam kažem, ja sam čovjek izuzetno zadovoljan. Ja sam imao sadržajan život, bez obzira na sve probleme koje sam imao i lepe stvari. Znači, nemam nikakvog razloga ja da se žalim na košarku, jer da nije bilo košarke, ja bi bio jedan običan uličar. Ja celu zahvalnost mogu da dam košarkaškom klubu Borac, što je uticalo na mene da postanem čovjek pre svega. I to je za mene dovoljno i ja od grada kao grada, ja nikad ništa nisam tražio, nisam šta dobio, niti bi išta tražio. Znači, s tim sam ja raščistio još dok mi je otac bio živ i da su mom ocu mnoga zla napravili, da ja to neću da generalizujem, ali neću ni da oprostim. I neću zato da bilo šta da mi daju, ne interesuje to i ne tražim. Hoću da pomognem, jer ja to volim, jer to je moja mladost, moja, što kaže, i detinjstvo, i starost, i penziju sam tu doživio. Ja, što se tiče kluba, ja hoću da pomognem, tu dileme nikakve nema, tu ne može niko da me ubedi da može da voli Borac više od mene. Ali sad što neki ljudi vole da to mešetare, da spletkare, da pričaju ovo ili ono, zato sam donao odluku da ne idem tamo. Mirnije će i biti i meni i njima, da niko ne uskače da priča da sam ja rekao ovo ili ono, uradio to ili ovo, znate kako to ide danas. Zato mi je mirna savest i produžio sam život. Дали се размислува во Чачак да се напише една монографија, една книга за Радмило Мишевиć како голема кошаркарска легенда? Има ли таква иницијатива
jedna publikacija za vas. Ima knjige, dve su izašle. One su izašle, ja pravo da vam kažem, ja nisam to dao namerno ni na promociju, ni na prodaju, to već tako prijateljima nekim ćerka to pokloni, to je 500 primjeraka rađeno i tako, šta da vam kažem. Сакам да ве прашам, во тоа време, мислам во ваше време кога се играше кошарка, тие 70-ти години, 60-ти, вела дека таа Југословенска лига речи си е во ранг на сегашната Евролига. Толку е била квалитетна кошарката во тоа време во поранешна Југославија, да нема зборови со кои може тоа да се опише. Ja mogu da vam odgovorim jednom rečenicom. Biti prvak države bilo je lakše nego biti prvak Evrope. Znači, toliko je liga bila jaka da tu nema šta da se priča. Mislim, svi su govorili od Jugoplastike, Zadra, Bosne, Lokomotive, Cigone, Zvezde, Partizana. Ko dobije u Čačku, on može da bude prvak države. I nikako drugačije. Znači, toliko je liga bila jaka, ja mene žao što se nismo sreli s Amerikancima kad je bilo olimpijada u Rusiji. Mislim da bi ih pobedili. Ne mislim, nego sigurno sam. Jer toliko je bila ekipa snažna i jaka, mogla je 2 reprezentacije. Pa onda mogu da vam objasnim, to je prosto kao pasulj. Eto, žao mi je što to danas drugačije pričaju. Еве, во денешно време Радмило Мишевиć сега е пензионер. Како и поминуваат пензионерските денови? A kako, šta da vam kažem, eto, malo sam se nešto uključio, sad je jednom prijatelju, našem gradonačelniku, da pomognem, malo sam se uključio u tu politiku, inače ništa, ja tu koncerti u kafiću, kafa, dolazim tu sportovski bivši, sedimo ujutru, malo pričamo i to je to. Дали Радмило Мишевиć е љубител на добра музика и кафана? Nisam više, ne pijem 30 godina, napustio sam sve, bio sam nemiran mnogo i platio sam za to i produžio sam život, da vam pošteno kažem. Како ви е сега здравјето? Имавте една непријатна ситуација, сега сте добро, живи и здрави. Kako mislite neprijatno? Имавте со здравјето мали проблеми, сега сте добро. Pa imao sam 2-3 operacije, da vam kažem, i to sam izneo i nosim tako, jednim sportskim životom, mislim da produžavam život jednostavno. Šta da vam kažem, to je tako. Господине Мишевиć, сега во нашиот град се најавува дека Соколана ќе биде реновирана и на горниот спрат на балконот, знаете каде е тоа, тука ќе има спортски музеј и фотографии од сите спортски великани од Куманово, Македонија и поранешна Југославија. Во тој музеј се надевам дека ќе има фотографија и од кошаркарскиот клуб Бора Чачак, а тоа ќе биде повод да дојдете во Куманово кога ќе имате време, бидејќи Соколана е дел од вашата младост. Ja se zahvaljujem unapred i unapred želim da se to sve završi kako ste zamislili tamo da ti gradski oci to urade, jer to zaslužuje da se stvarno napravi kao jedan spomenik trajan koji će da služi za posjećanje nekog vremena koje je zaista bilo veliko i po meni najveće koje može čovjek da zapamti. Само ќе ја прашам сега во моментот се сетив, велат во тоа време кога сте доаѓале вие на тие турнири во јануари, вика, толку е било студено, снег, меѓутоа не е имало никакви пречки да напреварите се одигруваат, публиката доаѓала од рано наутро до доста навечер со шише вода и цел ден во Соколано. Jeste, bilo je jakih utakmica, lepih utakmica i ženskih i muških. I mislim da su to, da je ta publika shvatila, pretpostavljam sve to, jer se u tom periodu iz godine u godinu sve školovala i bila školovanija.
I jedva su čekali da počne taj turnir i da dolaze da gledaju. Mislim da je to velika stvar. Dok drugi gradovi nisu imali taj luksus da to organizuju, i to da vam kažem. I mislim da je to velika stvar za grad Kumanovo i zato treba grad Kumanovo i da uloži, što kaže, i napor i sredstva da to urade, da to stvarno ostane kao jedan spomenik i sporta i kulture. Da. Budućnost. Јас, еве, ќе кажем во оваа прилика и вие се сеќавате дека таа Сокована му донесе среќа и на Радмило Цветковиќ, кој тука се омажи со Рада Ѓуриć. Jeste, tu je ta ljubav stvorena, jeste, posle su, što kaže, i rastali se, ali šta ćete, oboje su bili lepi likovi, sećate se. Kako je vreme bilo, ona je bila kraljica u košarci, kao lepotica, pošteno. I onda je otišla u Ameriku sa jednim našim igračem, sačate, da mu ne pominjem prezime. Добро. To je tako bilo. Господине Мишевиќ, јас кога ќе заврши ова корона, се надевам дека ќе се случи тоа многу брзо. Ќе дојдем во Чачек и од срце ќе ви ја подадам оваа монографија, каде што има многу податоци за борац, како редовен учесник на оние единствени кошаркарски турнири во Соколана, бидејќи на некој начин и вие сте заслужни за промоција на нашиот град Куманово, преку твоите настапи во Соколана. Ja se unapred zahvaljujem, eto, i zbog korone, mi se ovde dobro borimo za sad, što isto želim i vašem gradu da se izbori. Mislim da je to velika stvar kad prođe ta korona, mislim da će mnoge stvari neće biti iste, ali verovatno će se dosta stvari promeniti na bolje, nadam se. И еве, јас од ова место ви упатувам една молба да ми обезбедите интервју со Жејко Обрадовиќ или Драган Кичановиќ да направиме исто како со вас, бидејќи само, вика, Радмило Мишевиќ може да влијае на нив да гостуваат. Јас не сум моќен. Ja vam obećavam, kad je bude video, ja ću im reći. Mislim da ovi drugovi moji sa Galaksije, s kojima izuzetne odnose imali, što sam vodio borac, mi smo s njima sarađivali i oni su nama pomogli da postanemo to što jesmo. I oni će biti ljubazni da isto urade kao što su i meni pomogli da se s vama čuje. A ja ću s njima u svakom slučaju biti na vezi i ja ću im preneti. Еве, сосема при крајот, една порака за овие млади генерации во Куманово и во државата, па и пошироко. Денеска овие млади генерации, господине Мишевиќ, многу се опседнати со овие компјутери, лаптопови, телефони, некако физичката култура падна во втор план. Pa negde se greška desila po meni, ne znam gde, u prosveti. Mislim da je fiskultura kao predmet izgubila značaj totalno. Ona sad pokušava nešto da se vraća, bar u Srbiji, i mislim da omladina mora da shvati da je to jedini način da ostanu zdravi da se bave sportom. Bez obzira koji, ne mora košarka. Jer sedeti ceo dan u jednom prostoru, mislim da je to pogubno za mlade ljudi. Oni mora to da razumeju stvarno. A s druge strane, klubovi mora da ulože napor da nađu rješenje da privuku to mladinu, da ponovo počne da razmišlja, da se bavi sportom. Ali ja uvek kažem, svaki grad mora da ima svoje heroje, da bi ti klinci mogli da vide i da se ugledaju na njih i da počnu da se bave tim sportom. To je, nažalost, izgubljeno, dovođenjem igrača sa strane, svaki grad je to radio i sad dolazi sve na naplatu. I mislim da to mora da se okrene 100% na izvorne principe, kako je neka košarka stvarana i drugi sportovi, to mora da se sutra uradi. I to će jedino biti spas za našu omladinu. Mislim i vašu i našu i svačinu. Господин Мишевиќ, последно прашање, кого да поздравиме во Куманово, сем Лалевски во Македонија, сем Књазев? Па ево, ja ne mogu da se setim imena, ja danas je živ Pupovski, ne znam, sudija, nemam kontakte, zaista, ni sa Lalevski, nisam se dugo čuo.
Sa Lazom pre sam se čuo pre jedno 2-3 mjeseca, bio nešto bolesan. I eto, šta da vam kažem, sa igračima nisam se čuo ni sa jednim, pošteno. I tako je to nekako, ne znam, nije dogodilo se da dok ovi hrvatski igrači imaju neke biznise po Srbiji, pa nekako dolaze i par puta smo se videli i sa Đerđom i Ćosić i nažalost umro, a sa Đerđom sam se i sa nekim Slovencima video sam se u Vrnjačkoj banji. Bilo neki povod, ne znam nija šta je bilo. Šteta što во тоа време, да го завршиме разговорот, што не е имало 3 поени, вика велат Радмило Мишовиć ке бил светски рекордер по тројки. A da vam kažem, više bi mi ogovarali, jer bi postigao po 80-90 pojena. To bi bilo premalo za košarku, verujte. I onda, ipak je se završilo sve kako treba. Да ли сега шутирате, имате желба да шутирате на кош некогаш? Ne, ništa. Kada sam otišao u penziju, ja više loptu ne uzimam. To je tako i gotovo. Еве, имате сега семејство, 2 ќерки, веројатно внуци, нека ви се живи и здрави. Дали тука има некој потенцијален наставник на Радмило Мишовиć? Ne. Ja imam 2 ćerke, jedna u Beogradu živi, jedna ovde i nisu, da bi nisu sinovi umrli, možda bi i oni imali interesovanje, otkud znam. Ne mogu da pričam, jer tako se to dogodilo i šta ćete, dosta sam ja bio. Ти си најголема легенда. Pa bolje da vam kažem da ostane eto tako čovjek čist nego da se uprlja. To je moje mišljenje i neka tako svi urade pa bi bilo mnogo bolje svima. Господин Мишевиć, еве, ви благодарам за овој разговор. Ми беше пријатно да разговарам со една таква кошаркарска величина како што сте вие. Најдобар стрелец во историјата на југословенската кошарка. И лично би сакал, еве, и во името на градот, да ве покануваме да дојдете еднаш во Куманово, ако заврши оваа корона и да се видиме. Ja da iskoristim samo priliku da u ime svih tih košarkaša i sportskih radnika u Kumanovu zamolim vašeg gradonačelnika da pomogne da se to ostvari što ste zamislili, jer mislim da neće nikakvu grešku da napravi, jer će to biti ipak nešto veliko za bivšu Jugoslaviju i za Makedoniju normalno 100%, jedan kulturno-sportski spomenik. Еве, јас знам дека Želim vam sve najbolje. Знам дека градоначалникот веќе има таква иницијатива, тој е цврсто речен да ја реновира Соколана, да ја направи да биде музеј и ќе ги слушне вашите зборови и ќе се случи тоа, јас сум убеден во брз период. Hvala što smo pričali. Doviđenja. Ви благодарам, господине Мишевиć, се најубаво во животот и се гледаме во друга прилика. Ете, тоа беше Радмило Мишевиć, кошаркарската легенда од Чачак. Толку почитувани гледачи, имате пријатен ден.